HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai hozo sei na bon uni khopha tunin zong vanoi mun chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kita hote tuni April sim ko ni kho a Eimi Times sa ko chule vanoi Thusoh chom kil khom phabat ho aji sa mai ni sim 2023 a Manipur a zananam ka abuina asozo apa tu chen CRPF hon Manipur a dan to ke to lova ki se bangkal check post jakhat la som gup da sagi asuhsetan hichila a som thumna sagi hi aji sa March 2025 sunga asuhset u hi Times of India report khat saidan in hichiphat sunga hin CRPF te quick action team hon Northeast kamkai sunga mi phalo mi screen samna segi amanda ove hichila ahin mi somna thum hi manipula kun amat do u hi chule mai thal jani le assembly le ni amat do la ova jani le assembly hi manipula kun amat do u hi mai jang sangkhat le zakhat le som nga lakhat grenade som thum la ko bomb som segi le gate rocket somna thum IED ko detonator nga gelatin stick zakhat le som li lakhat le khamna thei lo chang kezi zathum le li chule wireless set magazine le sipai von phabap amanda ove May 2023 le March som thum lakhat 2025 sunga CRPF hon bangkal zakhat la som gup la sagi asuhset la over 22% bangkal som gup la get vel hi kangpopi district nga ahin bangkal som li hi infar east a Churuchampur a som thum lakhat infar west a somali jiribam a sagi senapati a li chale temenglong a thum hi March 2025 hlasung sin CRPF QAT hon thal choi hon dandi lova bangkal nakas checkpost asim u somthumna sagi asuhset uve hichila ahin somthum hi kangpopi district sunga hin adang se hi infar east a hi Mizoram a drug trafficking ki mai to piding a Mizo Territorial Army sending in Union Home Ministry henga nge na kane 18 Mizoram Chief Minister Lalhoma in SIA H2 hi zan hi a Anurag Guards DJ NCB lam kaina a Narcotics Control Bureau NCB Officer pebap in Lalhoma akimu pina ovana se hi Mizoram ho pa a khamna thailo la ai ahung ki pulu jing ho asadan Lalhoma in anase in hi khamna thailo Mizoram ho pa a hung ki pulut ho van bit nading a international border a mil infrastructure hasam hidan jong Lalhoma in ase in hi International border a truck sungi poho veswidinga Mizo Territorial Army semdi in Home Minister Amit Shah hinga nge na kane 18 jong Mizoram Chief Minister in asai in hi chule NCB lamkai pa hinga Mizoram a anti narcotics na to na a technical input le suggestion peding in jong Lalhoma in nge na ane e Mizoram Excise chule narcotics department te Thusoh dongzui in Mizoram Yammer boulder a drugs ki pulut hi tam che dan hi kum 2023 in methamphetamine kg 154.17 matdo hin 2024 kum in 627.74 kg akimando e chule heroin jang 2023 in kg 68.5 akimando in 2024 in kg 80.81 akimando zove Lalhoma in Mizo Territorial Army Assembly ading hin October 2024 June Defense Minister Vahchan-ni say hinga zong anasay sa ahi Manipula Armed Forces Special Powers Act asfa kikoy daylo na in jan hichun mailhay simlay kiloy khom gu All Manipur Students Union MSU Manipur Students Federation MSF aims to disarm Students Union of Kanglaipak SUK Kanglaipak Students Association KSA hon to so on a ball of in hi hichi black law hi manipula akum kuma anaki ko hitan hichi hin sepay ho thanai na ape in Aheloute te in among chauvin mi pi su gan thaina in among uve ativin hi hichi dan day lo ta hin human rights violation extrajudicial killing le landi lo ta akiman ho apun se etia simlai kiloi khom ho hin ngo na ane u hi simlai kiloi khom ho hin hichi afspa adoi lo na phone u to kilhan in center in ala do loi de azong nge na ane zu hi Kuki Students Organization General Headquarters in April nisim sagi ni Hochin Kim Secretariat bizang muna Executive Expansion and Involved in hi Expansion akila lut thalam ka hochu
zam khomang khongsai thanglen mang simte thangmoi haukip thang khomang baite mangun kipgen kamonler manghih kam kipgen job muntang Philip mal alhing hau kiple Jimpi kipgen hivin amho chehi lagup sung portfolio kipinai lo dingu lagup zole amho het na le feldan dungzuya portfolio kipidio hi het theju achi sam march nisim somna ngani khu achu KSO general headquarters lamkai thadinga daukhumang hoki president saiboi tawthang general secretary boyhing hingdem finance secretary chole saimin thang hoki information secretary dinga thando ani hu ahitai akil hengdo lamkai ho hin 2025 ako ang lungding 2028 chan KSO general headquarters lam kahina mo po na ala ading uchu ahitai US President Donald Trump in vanway gamlay se chumchum chunga tariff ti chu thilso gamsunga akizo do lakilalun ho chunga kai anakal sa chule ale thu adwan bo na chila azing tolhan in vanway sum korvai na hat in asukhan hi US tariffs down but na China injong anay tolhan in gamte ni kichung nun chu na zat in stock value dangka US dollar 10 trillion var anamang thalo tan hi hichu European gamho adinga GDP ke khazan hi zong akiti tariff to US le China in adin munhan atu chalhon se in vanwei za sum thoi hom le kiloi khom na ti chu investor holding in lungchi ap na len ta jing tan hi hilla US president in China in agama ala lut thil ho chunga tariffs 100% chana akal sa bedding in ge na analyzing alangkhana US in achil happy economic lama akitunai sa na hi atatu adon na naiding in akiti min hi Monday ni khu asam korvai na lampang hata anaboy singwang in Australia Europe gamkai sum korvai na niyo khat akilen hilla boy ni hi achi zamle mailam sai the hi pon hi het the Trump in achi sa 2024 kuma United States in China to akika track deficit dangka US dollar 300 billion anay do azovin hitisum baldo chu China in asapay tiyaw simhoinan amang uve ti ango na anayza China chunga kisum korvay to lama hichan dinmun hi ala hi China in aletun in cultural countermeasure chilha pivin hi chola achun American film ho kisanjang khana anayze Hijun Hollywood ading lu sa nalin ta khana so sa na ban a tariff lampanga kidi anahin sumkorvai na lam ahel pantar hi alang khana European Union hon Trump machal hi dombut na tariff 25% chana chilha piding agung un hilla hito ka ala chun thulu na ke ho to na am theina ding le US to ke khom na ding lampi zong ahong uvin hi hilla ki ho na abang khaizing tolhan in economy son mailam phat chom khat sunga hi sumkorvai na komto na hata ahula samthezin asevin hi Russia Ukraine ke dawna achila azing na ban tu nu khapeng Ukraine adinga machal na khana Russia gamsung Belgorod gamkai sunga Ukraine supply operation an chila apyubin hi thilso chu Ukraine President Volodymyr Zelensky in na pochin in hi Ukraine ten thai top son Russia ki din te pizing na laidan u ve sa na khan hina ban a gamkai sunga demi dokfkas 10 square kilometers som na tum a luchan na lazo ve kiti hiche Ukraine te machal na hin front line munho adia sumi le kalki vela pansa Russia supply te galbol khelsa he koi na ding a hizong akiti chujong la Ukraine supply ten Russia lampang le galsat Chinese nami supply ni tazong Solam Donetsk gam kaya anaman ovin hi Ukraine President Zelensky in Chinese mi adang tampizong Russia adinga galkap ma pangthainalizon assassin hi thilso dokimanin Ukraine Foreign Ministry in Chinese palai ho saman abola galchung changa langneina nailo neutral uma kisainau tokimana thudo na naiding dan anapong do ove alangkhana Russia in Jankhova akeza kursle Belgorod gamkai sunga Ukraine te drone kaplut ho anakiveng du e ati gamte ni kika akidawna achilha singa Russia in tanglova Ukraine gamsunga bomb hi khumna achilha apizing tolhan in US President Donald Trump in Russian President chunga lungkim lona anapong du e Chinese le Philippines Navy te ni kika ke khilna hatin ahong sang do kitan hi achi sa April ni simsage ni hochin Philippines exclusive John EEJ ti aki he tui pichung kom
Japanese munagam teni Coast Guard ko ho anaki putto di kinuvin alang to gela tui pichunga chawal na naisin akingo atovin hi. Thusoh to kimatni Philippine International Maritime dan 2016 Arbitral Award suke in China angawin chale hichidan chuntui pichung munlin ta China in amho thanai na akisim apomlo hi tivin hi. Philippine Coast Guard 10 Chinese te humhal na don but na in radio o achona nizin Philippine Maritime Joint Ekle enclosed sepi na anay uvin hi. Thusoh hi avel hung so zin gamkai tui pichunga Chinese Navy 10 dan di law lagi law ta agamdang never let Coast Guard ho chunga ahin chilha pizing la ova ka hitin jong ngo na anay uvin hi. Dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imukit ka ovin na bon un mang phalit chebe.